Yes, reka twongere tubifurize amahoro n'imigisha rero, reka tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Duniani Kote. Twongeye kugaruka hano mu cyitwa updates, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Ni byinshi rero biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biri kugenda bigaragara ku isi muri rusange. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeye ndetse kandi byazambye. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu navuga yuko byahinduye isura nk'ubu Perezida Evariste Ndayishimiye biri kuvugwa ndetse kandi biremezwa yuko aka kanya aho yarasanzwe aba yamaze kwimuka nyuma yuko hari gutegurwa umugambi simusiga, umugambi karabutaka wo kumuhitana ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB. Ni nyuma yuko muri FDNB hakomeje kugenda humvikanamo icyitwa umwuka urunturuntu rero ruri guterwa n'iki, ruri guterwa nuko abenshi mu basirikare ba FARDC bari kuvuga bati nyamara twakomeza kurwana n'umutwe wa M23, abandi bati imirwano twayihagarika. Ni ikibazo gikomeye rero, ni ikibazo gikomeye kugeza naho kwizanisha biri kuvuga yuko nibuza hafi 60% ku basirikare b'igisirikare cya FDNB bari kuvuga yuko badashaka gukomeza gupfusha abasirikare ku mirongo imbere ku rugamba, by'umwihariko aho urugamba ubakakanya turi kuvugana rwanakomereye mu misozi yahariya muri Uvira rero turayigarukamo ndani nze no kukudondosha nkubwire icyo abasirikare abarundi bahuye nacyo cya kindi mbwa yaboneye ku mugezi. Navuga yuko abarundi barenga 200 hafi na 13 b'abasirikare ba FDNB bamaze kugwa mu mirwano ikomeje gusakiranya umutwe wa M23 n'ihuriro ry'igisirikare cya Congo FARDC ndetse kandi n'icyitwa abafatanya bikorwa babo. Tayari Sanje Tombe uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi twababonye bamanuka mu mihanda iva za ku muhanda wa Nationale 5 uva mu byerekezo bya Sanje bamanuka berekeza za Uvira. Ibi byose biri guterwa n'iki rero? Nakaga gakomeye icyitwa umurundi akomeje guhura nabyo rwose. Nyamuneka ni umurundi wiyemeje kwirunda mu misozi ya Uvira ariko akakanya uri kwikura mu bice M23 iri gusatira. Ni mu gihe kandi turi buze kwinjira ndani nze kukudondosha twinjire no mu misozi yegere hariya hafi neza na za Rumonge na za Makamba. Abaturage benshi bati turabata muri yombi, ni mwebwe mufite uruhare mu kuba M23 ishobora kuba yanadusatira ikaba yanadukubitira ku butaka bwacu bw'igihugu cy'u Burundi. Biravuga rero yuko abarenga hafi nibuza 113 mu gihugu cy'u Burundi bamaze gufungwa bashinzwa gucumbikira bamwe mu basirikare ngo ba M23, ariko bikavuga yuko rwose nta bimenyetso igisirikare cy'u Burundi kigize kigaragaza cyangwa se bagaragaze nibuza abo basirikare bavuga abo baturage bari gucumbikira nabahe. Bikavuga yuko ibi byose biri guterwa n'icyitwa cyane bamwe mu bantu bafite abaturage bahungiye mu bihugu byo hanze bitandukanye, by'umwihariko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, cyane nk'impunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda, cyane nk'impunzi ziri mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane nk'impunzi ziri Tanzania, cyane nk'impunzi ziri Uganda. Bari gushinza aba baturage rero bafite aba bantu bahunze, bashinza yuko rwose ngo aba bantu ngo aribo bakomatanye bagakora icyitwa Red Tabara. Kakanya Red Tabara ejo bundi yanasohoye itangazo nakwita ko ari itangazo ry'amayeri ivuga yuko yitandukanye n'umutwe wa M23, ariko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza yuko iyi Red Tabara yitandukanyije n'umutwe wa M23, kuko ngiye mu makuru mfite ashingiye ku mikoranire hagati y'umutwe wa Red Tabara na M23 biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ahubwo imikoranire igikomeje hashingiwe ku bimenyetso birenga 10 namaze kubona. Ikimenyetso cya mbere, ibice Red Tabara yari birimo umutwe wa M23, aka kanya Red Tabara iracyahari. Ikimenyetso cya kabiri ni ikimenyetso kigaragaza yuko M23 itifuza ndetse kandi idashaka no kuvuga ku makuru ashingiye ku cyitwa Red Tabara ndetse kandi n'imikoranire yayo, kuko biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko M23 aka kanya operation simusiga, operation karabutaka zigiye gukurikiraho ari operation zigiye gutuma M23 yiyomekaho n'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka nukuvuga ngo nyuma ya Kivu y'amajyaruguru, nyuma ya Kivu y'amajyepfo tugiye kubona M23 yiyomekaho n'igihugu cy'u Burundi. Benshi mu barundi bakwiriye imishwaro, benshi mu barundi batangiye gupakira amabaga ndetse kandi n'amavarisi, abenshi mu baturage batangiye gupakira ibikoresho byabo mu gihugu cy'u Burundi bari guhungira Tanzania, abandi bari gufata za rutemikirere bagahungira mu bihugu bitandukanye. Ubwo aho ngaho n'abafite nk'ubushobozi bikavuga yuko harimo
bakomeye harimo n'abanyepolitike bafashe umwanzuro wo guhunga igihugu cy'u Burundi. Benshi muri abo rero turaza kubagarukaho tuze kumenya ese abahunze igihugu cy'u Burundi bari no mu myanya ya guverinoma mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko bamaze gucibwa amarenga yuko M23 ishobora kuba yanakwiyomekaho igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ibi bintu rero naza kubabwira nti ibi bintu birakomeye cyane, kuko niba M23 ikomeje kuvuga bati igisirikare cy'u Burundi mu gihe kidashyize intwaro hasi twebwe turabasanga aho bari, benshi baravuga bati M23, benshi barabona bati M23 niba yamaze gufata umusozi wa Sanje igafata umusozi wa Remera, aka kaya turi kuvugana bikavuga yuko M23 ikomeje kwa divansa ku muhanda Rutesunari 5 iva Sanje imanuka Runingo n'ahitwa za Kiriba. Biragaragara yuko operasiyo za M23 ni operasiyo zigiye kubyara umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mwagiye mubona amakompora yatewe za Bujumbura, mugenda mubona M23 isubiza uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Tunihanganisha abarundi babuze imiryango yabo rwose, nubwo abarundi bajya imwe na imwe bavuga ati ariko studio zawe rwose mu gihe kimwe tuzazitwika, ariko ntago nareka rwose kubihanganisha. Bose ntago babyumva nkuko abo bose bandika cyangwa se batanga ibyo bitekerezo babyumva. Ni mu gihe kandi rero tukiri ku ruhande rw'icyitwa societe civile y'igihugu cy'u Burundi, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko Alliance Fleuve Congo ba M23 bamaze kwemeza yuko mu gihe leta y'igihugu cy'u Burundi yaba yemeye yuko ngo aba baturage baburiye ubuzima muri hano makompora yatewe n'umutwe wa M23 arazaca ibitoke. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko Alliance Fleuve Congo ba M23 bamaze kwemeza yuko bagiye gukora buri kimwe cyose gishoboka gufatanya na guverinoma y'igihugu cy'u Burundi bagafasha imiryango yaburiye ubuzima muri hano makompora yatewe n'umutwe wa M23 mu mujyi wa Bujumbura. Nyamuneka rero ibintu ntago byoroshye, ubu ibintu byahinduye isura, ibintu byakomeye cyane. M23 tayari Mushereza yamaze kwinjira, M23 tayari Kihande, Dembe ndetse kandi imisozi ya Kingwengwe mu misozi y'Iminembwe yamayira abarundi bacishagamo ibikoresho byerekeza za Minembwe. M23 yamaze kuyafunga. Ibi rero ni ikimenyetso kigaragaza yuko M23 ikomeje kugenda igaragaza ingufu zayo mu rwego rwo kurengera abaturage, ariko cyane yibanda mu bice bikomeje kugenda bigaragaramo icyitwa guhohoterwa ndetse kandi n'agasuzuguro gakomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB. Ni FDNB aka kanya mu misozi ya Baraka ku muhanda Rutesunari 2 uva mu byerekezo bya za Kavimvira n'ahara za Kitara na Kirungu. Abasirikare ba FDNB bamaze guhunganetse kandi bikavuga yuko FDNB yahunze Baraka nyuma yuko umutwe wa M23 ahitwa za Kalembelembe muri Fizi M23 yamaze kwashyika, bigatuma rero igisirikare cy'u Burundi FDNB bamara gucibwa amarenga yuko uyu mutwe wa M23 nta gahunda ufite wo guhagarara ndetse kandi gahunda bafite ari gahunda yo gukubita bababaza cyane uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa babo, cyane uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bongera kugaragaza ingufu. Ariko nanone bigaragara yuko uko umunsi ugenda uzaza undi imikoranire mikeya hagati ya FDNB, FDH ndetse kandi n'abacancuro cyane kwisubiranamo, aho benshi bavuga bati byakagenze gutya twakabikoze gutya. Ariko cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB byo biranagaragara yuko ngo urugamba mu gihe M23 yabimaze gufata Runingo igafata Kiriba. Nk'ubu kandi turi kuvugana, nubwo ndi kuvuga nti imisozi ya Kiriba ndetse na Runingo, nyuma yuko M23 ifashe imisozi ya hano za misozi ya za Sanje, nyuma yuko M23 ifashe Remera, ubu tayari igikurikiyeho nuko M23 iri kwa divansa iva mu misozi ya za Sanje yerekeza ku muhanda Route Nationale 5 mu isanganya ry'imihanda RP 1017 uva mu byerekezo bya Sanje wegera ndani ya ndani mu mujyi wa Uvira. N'ubundi bivuga yuko M23 mu gihe gitoya ngiye itariki nabahaye ya hafi nababwiye ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 muzabona M23 abakubita ingoma, abacuranga gitari, abacuranga piano bishimira yuko M23 yinjiye mu mujyi wa Uvira, nyuma yuko n'ubundi Uvira ubwayo M23 yo itumbereye ahitwa za Kavimvira, kuko n'ubundi Kavimvira ndetse n'iyi misozi ya za Kawezi niho hantu ari guturuka imisada igisirikare cy'u Burundi, cyane iyi misada iva Bujumbura izana Uvira
kuri uno muhanda Uvira Bujumbura hano za Gatumba, aho hari guturuka ibikoresho byinshi ndetse n'abasirikare, ibimodoka bicicikana biva Bujumbura byerekeza hano muri Uvira ndani ya ndani. Nyamuneka rero ibintu ntago byoroshye, ibintu bikomeje kuzambanitse kandi bikomeje guhindura isura. Nk'ubu igisirikare cya FDNB ngo amahirwe gisigaranye nuko ngo kitari bwongere kudeployinga abasirikare benshi cyane mu mujyi wa Uvira, nyuma yuko abasirikare barenga 200 hafi na 10 batakarije ubuzima ku mirongo imbere ku rugamba mu minsi igera kuri 3. Abarundi rero barahiye basizoye, bavuze bati twebwe ntago turi buze kwemera yuko rwose dukomeza gutakaza abasirikare bacu. Nk'ubu ikitwa FRDC Hibu Special Force zicumbikiwe mu mujyi wa Bujumbura. Hibu Special Forces zicumbikiwe hariya mu kigo cya gisirikare hariya cya Bururi na za FDLR nizo ziri kudeployingwa mu mujyi wa Uvira. Bababwira bati mwambariye gutsindwa, mwambariwe kuraswa, mwambariwe kwicwa n'udushoka tw'umutwe wa 23. Nimuze namwe muze mubone urwo turi kubonera muri Uvira. Ibyo bintu byanyu mukomeza kugenda mwirunda Bujumbura, mwirunda za Cibitoke ku kigo ku birindiro bya gisirikare mukasheringa muturutse muri pozisiyo z'igihugu cyacu. Oya, ntago tubishaka, ahubwo namwe nimuze mwinjire ndani ya ndani murwane urwo gupfa nk'uko mwanabyiyemeje rwose, muvuga yuko murwanirira agaciro ndetse n'ubudasa bw'igihugu cyanyu. Icyo rero nicyo twebwe dushingiraho tubabwira bati muze murwane cyangwa se muze muhatane n'umutwe wa 23. Ntago ari twebwe tubarusha gukunda igihugu cyanyu, ntago ari twebwe. Birumvikana ko rero ibintu bikomeje kuzamuritse kandi bikanavuga yuko ibi byose uruhande rw'igisirikare cya FDNB bakomeje kugenda bagaragaza ndetse kandi bakomeje kugenda bavuga biri buze guteza ubwumvikane buke ndetse biri buze guteza imikoranire mike hagati y'igisirikare cya FDNB ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi protagisirikare cya FARDC. Nyamuneka rero umucancuro we rwose nyuma yuko akomeje kugenda yamaganirwa kure n'imiryango mpuzamahanga myinshi itandukanye irimo za Human Rights, biravuga yuko ngo ibi bikomeje kugenda bigaragara yuko ikitwa umucancuro w'umubirigi, ikitwa umucancuro w'umu Blackwater ukomoka muri Amerika Amajyepfo, muri biriya bihugu nka Argentine, Colombia, Mexique ndetse n'andi atandukanye. Umucancuro rwose umunyamerika w'Amajyepfo we akomeje no gushinzwa ubugambanyi nyuma yuko systeme z'ikibuga cy'indege cya Michael Ndada International zinjiriwe n'umutwe wa 23. Umunyamerika ngakomeje gushinzwa yuko ngo systeme ari we zinjiriye. Ni nyuma yuko ngo igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abandi bafatanya ibikorwa barimo n'ababirigi bamenye amakuru mpamo yuko umutwe wa M23 wamaze kwinjira muri systeme cyane cyane zikoreshwa no kugurutsa izi ndege za Sukhoi 25 ndetse kandi n'izi drone ziri mu bwoko bwa Stage Plus ndetse kandi n'izindi zitandukanye zimo izi za kamikaze. Nyamuneka ariko se ibi bintu biraza kurangira gute ko ibintu byazanyeretse kandi ko ibintu byakomeye cyane? Ariko hakaba harandi makuru agira ngo igihugu cy'u Burundi ngo amakuru ahari nuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ubwo twihuse cyane ibyo nari ndimo nimpfunyapfunya, igihugu cy'u Burundi biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo nyuma yuko intambara ikaze muri Kivu y'Amajyepfo, intambara igasatira imisozi ya za Kavimvira, intambara igasatira imisozi ya za Kiriba, igasatira imisozi ya za Runingo, akakaya turi kuvugana aho ikitwa bombardement ziri kumvikana ku rwego rudasanzwe. Mbibutsa yuko urugamba rwo gufata Sanje hatangazwa amakuru yuko abaturage barenga 38 bamaze gutakaza ubuzima muri rugamba. Abona abaturage b'abasivile rwose tunabihanganisha, rwose twihanganisha imiryango yabuze abayo rwose muri ya misozi nako kaba kagomba gucamo. Ni nyuma yuko kandi nanone uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nyuma yuko bakomeje kugenda bagerageza kwa advance cyangwa se bagaragaza ingufu zabo hano mu misozi ya za Uvira, biravuga yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB akakanya nyuma yuko hagaragayemo ikitwa umwuka w'urunurunu, biravugwa ndetse kandi biragaragazwa yuko ngo uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ahantu yabaga mu rugo rwe. Mbibutsa yuko aka kantu kaniyongera kuri ya makimirane uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ngo afitanye n'umugore we, bikavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ibi byatewe nuko ngo uyu Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yari afite umugore mu ntara ya Bujumbura hari ahitwa za Kibuye, karitsiye Kibuye rwose ngo afite urugo rwa kabiri. Ibi byanateje n'amakimbirane akomeye cyane, ariko nanone ikomeje gutuma uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yisanga ahaga. Nibyo kandi nanone ni mu gihe kandi abaturage bo bakomeje gutabwa muri yombi bashinzwa gukorana
n'icyitwa Red Tabara. Ni mu gihe kandi bivuga yuko abenshi mu bari gutabwa muri yombi ari abafite imiryango migari yahunze, bamwe bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bagahungira Tanzania, ndetse kandi abandi bagahungira mu bihugu bitandukanye birimo Uganda n'ahandi hatandukanye ku isi. Ariko aba baturage bakaba bakomeje gushinjwa ngo kuba bari gukorana cyane n'ababarizwa mu mutwe wa Red Tabara. Ni umutwe wa Red Tabara bizwi cyane yuko ukora nk'intare zasarambwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse kandi bikavuga yuko iyi Red Tabara uko umunsi ugenda uzahaza undi niko ikomeje kugenda ikaza imbaraga zidasanzwe. Ariko bikavuga yuko by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye mu kugaragaza yuko Red Tabara ishobora kuba yaba igiye kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi cyangwa yaba iri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ngagerageza gufata abasirikare akabambika impuzankano za gisivile, akababwira ati mujye mu mujyi wa Bujumbura murasana ubwanyu, abaturage nibumva urusaku rw'amasasu ntabwo bari bwongere gutaka yuko bafite ubusomeri cyangwa n'ibindi bibazo birimo inzara n'ibindi bitandukanye, ahubwo baravuga yuko umwanzi ashobora kuba yaratwinjiriye. Ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda byiyongera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bikavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje gukoresha amayeri n'amanyanga akomeye cyane yo kwibanda cyane mu kugaragaza yuko icyitwa Red Tabara ishobora kuba igerageza kugaba udutero shuma mu gihugu cy'u Burundi. Ariko bikavuga yuko nubwo akomeje kugenda abivuga cyangwa nubwo akomeje kugenda abikora, biravuga yuko igihugu cy'u Burundi aka kanya gikomerewe ndetse kandi kigoberewe cyane. Aha ndagira ngo dutangirire ku ishyaka rya CNDD-FDD ryamaze gucikamo ibyiciro bigera kuri bitatu. Ni ishyaka rya CNDD-FDD ririmo abakorana naryo bya hafi, ndetse kandi bakemera bagashyigikira ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi abashyiramo, cyangwa se incenge z'amahame abashyiramo, ndetse kandi zikanaba na ngombwa akazibemeza. Biravuga yuko rero aba bagaragaza yuko bashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye bagerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye atazava ku butegetsi, kuko bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye aramutse avuye ku butegetsi, byaba akorewe kudeta, byaba amatora yo mu mwaka wa 2027 aramutse yatsinzwe, nubwo bivuga yuko bigoranye kuko political systems zikoreshwa hano muri Afurika turabizi neza kugira ngo umuperezida wafashe ubutegetsi aveho, yaba ayobora neza abayobora nabi, ko bigoranye cyane. Biravuga yuko rero abangaba bakomeje gukora igishoboka cyose kugira ngo bashyigikire Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bikavugwa yuko aba bose nubwo bakomeje kubikora bari gukomwa mu nkokora n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane baba ari ababarizwa mu ishyaka rya CNR ndetse kandi n'ababarizwa mu yandi mashyaka arwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Bivugwa yuko ishyaka rya CNR ari ryo rifite abantu benshi cyane barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Bikanavugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo agabanye imibare y'ababarizwa muri iriya shyaka, kuko ngo icyitwa incenge z'amahame y'iri shyaka ngo byamaze kumvikana cyane yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi benshi babishyigikiye, ndetse kandi bakanabigaragariza mu marangamutima ibitekerezo ibyo bakora uko umunsi ugenda uzaza undi. Rero ukabona yuko ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi ibyarwo rwose bikomeje kugenda biba ikibazo, ndetse kandi bikaba kagaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Nibyo kandi nanone tuvuye ku ruhande rw'abashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD, ndetse kandi bagakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo barwanye abadashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD. Ni ku ruhande rw'abadashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD bivugwa yuko aba bose iyo CNR navuze biri kuvugwa yuko bari guca impande bagakorana bya hafi n'imitwe imwe yitwaje intwari irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, irimo iyi Red Tabara tuzi kuva kera yarwanyije ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bikagaragara yuko uko umunsi ugenda uzaza undi ibi bintu bikomeje kugenda bihindura isura, ndetse kandi binakomera cyane. Nk'ubu biravugwa yuko uwitwa Colonel Bofo Ndoreyaho, uyu nguyu wahoze ari umuyobozi wa polisi mu cyahoze ari intara ya Ngozi,
nyuma y'uko yafungiwe kuba yaragize gutya agafata ikawa akayohereza Tanzania, ariko gahunda ihari ari ukuyambutsa umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Tanzania igahita igira no mu gihugu cy'u Rwanda. Biravuga yuko uyu nguyu Colonel Bofo Ndoreyaho wahoze ari umuyobozi wa polisi mu cyahoze ari intara ya Ngozi, nubwo ngo bivuga yuko ashobora kuba yarafungiwe yuko ngo yagize uruhare mu kuba yarohereje ikawa mu gihugu cya Tanzania, ariko ngo iyi kawa ngo urwego rw'ubutasi rwa sene urwego rw'ubutasi rwa sene rw'igihugu cy'u Burundi ngo kuba rwarafashe icyemezo cy'uko ngo bagira gutya rwose ngo bagafunga uno mugabo. Biravuga yuko ngo uyu mugabo ahubwo ngo ikibazo kidasanzwe baje kumusangana, ngo baje kumusangana, ngo baje gukora icyitwa ubutasi budasanzwe, baza gusanga ngo uno mugabo akorana ngo bya hafi ngo n'umutwe wa Red Tabara. Ariko bikavuga yuko n'ubundi uyu mugabo ngo hari ibitekerezo byinshi yagendaga agaragaza yuko ishyaka rya CNDD-FDD mu gihe ryaba rikomeje gukora nk'uko rikora rishobora kwisanga hari indimuka, nk'uko amakuru akomeje gutangazwa, ibintu ubona yuko bikomeje kugenda biba bibi cyane. Bikanavuga yuko kandi n'uwamusimbuye Lieutenant Jean Bosco Niyonsenga, uyu nguyu rwose usigaye ari umuyobozi w'icyahoze ari intara ya Ngozi. Biravuga yuko uyu wamusimbuye Lieutenant Jean Bosco Niyonsenga nawe mu gihe gito ashobora kuba yafunga, kuko ngo akomeje kuba yatungwa agatoki cyane mushobora kuba bari gukorana n'icyitwa Red Tabara. Ni nyuma yuko ngo yakomeje kugenda agira gutya rwose akabuza izi mbonerakure kuba zakomeza zirara mu baturage zikora ibikorwa bitari byiza. Ibi rero bikanavuga yuko uyu mugabo Lieutenant Niyonsenga wasimbuye Bofo, bikavuga yuko uyu nawe ngo yakomeje kugenda agaragaza yuko leta y'igihugu cy'u Burundi mu gihe yabikomeje gukorera mu kwaha ko gukomeza gushyigikira leta ya Kinshasa, ndetse kandi no gukorana ni FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 cyane bya hafi, ndetse kandi ngo n'inyungu zivuye mu gushyigikira iyi FDLR nizigaragare nibuza ngo zigirire societe civile y'igihugu cy'u Burundi akamaro muri rusange, ngo bishobora kuzateza ikibazo gikomeye kuri leta y'igihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero igihugu cy'u Burundi kigiraniwe, birumvikana yuko igihugu cy'u Burundi gikomerewe, kandi bikavuga yuko rero ku ruhande rw'abadashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD ntibanagaragaze ko bashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD, ntibari kuri opposition side, ntibari kuri proposal side. Aba bantu rero ngo batagaragaza side nimwe bahagazeho. Biravuga yuko aribo bantu bashobora kuba bateza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, cyane dore yuko bivuga yuko aba ntiwapfa kumenya ati se umuriro ni waka barawuzimya cyangwa se nibo bakije umuriro. Bikavuga yuko kandi imibare myinshi mu gihugu cy'u Burundi igaragazwa yuko abenshi mu gihugu cy'u Burundi ari abagaragaza yuko batari mu ishyaka, badashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD kandi batananze CNDD-FDD. Bikavuga yuko rero aba bantu bagaragaza yuko badashyigikiye CNDD-FDD, ndetse kandi bagaragaza yuko batayanze batanayikunze. Bikavuga yuko nibuza ahubwo binavugwa ndetse kandi bikemezwa yuko aba bantu bashobora kuba ari nabo bashyigikiye iri shyaka, bashobora kuba aribo banarwanya ishyaka rya CNDD-FDD ahubwo mu buryo bwabo bwihariye bwa gihanga. Bikavuga yuko bo batabigaragaza bitewe nuko bazi neza yuko umudede yamaze kumenya yuko umurwanya ari uyoboye igihugu cy'u Burundi atapfa kukorohera na gato ya nyamuneka. Birumvikana yuko rero ibi bintu bikomeje kuba ikibazo mu gihugu cy'u Burundi. Nababwira nti abasenga mujye musengera igihugu cy'u Burundi, kuko ibikomeje kugenda bikigaragaramo byo ni ibibazo, kandi uko umunsi ugenda uzahaza undi bafata ibyemezo byo gukorana na leta ya Kinshasa, bafata ibyemezo byo gukorana na FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 igahungira ku butaka bwa Kongo, abenshi bagahungira mu bindi bihugu bitandukanye byo ku isi, byaba ni hano muri Afurika no mu Burundi. Murabizi neza yuko bacumbikiwe cyane kuri ubu ngubu, noneho ku bwa Everest Ndayishimiye mwabonye ko Kisekedi Shirombo yamuhaye abarenga 6,000 kakanya, akaba ari bacumbikiye, akaba ari kubatoza, ndetse kandi akababwira yuko azanabafasha ngo kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda rwose, nk'uko perezida Kisekedi Shirombo yagiye abitangaza. Ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda bituma ahubwo kugira ngo leta y'igihugu cy'u Burundi ikundwe n'abaturage bayo, ahubwo abaturage bakomeje kugenda bagira amakenga bitewe n'ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara hagati mu gihugu cy'u Burundi, ndetse kandi ku munsi ugenda uzaza undi niko bikomeje kugenda byongera. Nyamuneka reka mbifurize amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, impagarike n'ubugingo bigume mu mitima yanyu.